ngithanda ukukhanya nje kwalohambo thonga lami sengezele sungangishiya umthwalo usemandleni ngizinikele ngithi shwele hayi akumina yiwo lo mkhondo lo ngibizako mkhondo lo ngibizako ngithanda ukukhanya nje literally kanjalo indlela efast le even faster than imahamba even faster than Osho yaziyo ngazi Osho mahamba manje Mozambique bowuqinisile mawuthi ukhokha fuya seNovember bengithwenga lokupapa kwa asichikele indaba ngaphambili ke sengikwazi ukuthi sibuyele emuva singahambile hambo thonga lami sengeze sungangishiya called Umkhondo cultural experience Umkhondo cultural experience ngani Umkhondo cultural experience as you heard the product is Swazini guys now it's my first time being here I'm sorry but yeah so experience anything hiking everything I'm sorry so yeah as I said ekseni yeah sesifikile la mara wetha ke bathi singashuthi kakhulu because mara sikho ke because yeah guys ukhona la Swazini umthwala yeah oh like Swaziland mara sizobona cause sazohike sazohamba endaweni eningi mara ngisokuthi angisekho comfortable la maphoyisa manje nakama phela nafti nakama phoyisa nakama phoyisa Ngingusabe nosoko ngembizile le conversation awumtshela ukuthi niyaphi it's your act yeah it's your act sipodlela uku act sehliswa ngale ayisakunquma sawela lo mfula usho usabelo sawela ayisase siyagudla lapha ya entabeni khushuka lentaba manje sithule phela uyabona lento siyibona ema movie kuthiwa hamba lithule ungakhuluma sithule du nahlangana na lutho asikaze sihlangane nayo sagudla nje entabeni sagudla fast sasaphumela esikuntereni lesi yeah leso sijoyina leso saphumela kuso ngayo sekune taxi futhi ne roll saqhubeka nakhona phela asikahambi lokuthi sikhululekile kuthiwa la nale mekuya bro kusafuna isithule ngoba makaqhamuka imoto yamasosha la izosibuza ukuthi siphume phi ngalesikhathi sebusuku siphume phi ngalesikhathi ama border valley asithule dula lapha phezulu uyahamba sakhululeka masifike sesiyongena ejardini kuya musakhululeka kwathi hayi ke masizongena hayi it was a blessing for yona ithathe nje kanjalo yabona ngoba manje inyovu noma unyekevu unyekevu yakasha umuntu umnyovu omnyama athi hlukene nakho ngalo umnyama inyosi into engithusayo ukuthi inyosi nayo black enia kumane kungabi ne infections let's say hlukene nazo zodwa ngoba nalo queen bee
lo mkhulu Ngabe ne-infection nje. babe kungelela le inature iyakubingelela buka sikubo awubakhombise lapho Over. Awusalina nale igaba zawo nyabokuphini bobani. awona uyambingelela Kabuhlungu kanjani uzozama ukuthi female 5-10 minutes nje obuhlungu kabi. Usho ukuthi moshawe email kunjani moshawe email? no ya sengayikhulumela nami umcabango wami 5-10 minutes nje wami nje obuhlungu. akusike ukuthi lento engiyikhulumayo yabo mangithi Vele nje manibuyele emuva nibuyela. Ngiyashutha. Siyasho ukuvela sekushoda. Oh no, vele it's Yeah. live. It's live. Let us show. wazibona kubingelela inature Hey. welcome ungidlulile mina sonke sixoxa Semba ngithi zonke, ngiyakushayela yeah. lenyana Hey. awuvela kudabulisa Phela awukwazi yabo kube wona bowulo uzokushaya ubuso awukwazi ukushutha bese yaphakamisa. Ah. Okay, so ngoba uthi ukhomba inature bafosa. Kunomnyovu, kunenyosi, kunomndozolo. Izosheshe ibuye phansi. kuningi kakhulu wena usabale 3 Engikwaziyo. ngoba nebhungane likhona Lashaya lebhungane. lokudabula Angazi ushaya ibhungane. Snake manje. umoshaya ibhungane Kanjani manje? Izolokisane namajita ke. Yabona khona le ilwane bangumsindo ebusuku kunenyekevu. yeah Bese kuba nenye into engathi intethe. Mani ke ngiyayikhumbula leyo conversation leyo. Saphikisana izo. Ihlaza. Ye baba. Uthi bangimsindo ngithi intethe leyo. Ya, Engathi awubanga umsindo leyo. yeah kugreen. ayubanga umsindo ukuthi Kebamba, kuyobanga ngendlela kodwa yakho. nala uliboni malubanga umsindo Yebo, Ngeke uyayicinga. lathula Uyayicinga. once walibona uzolibona nalo kodwa mase lubanga Mase umsindo ingaka lento Ibanga ngale impiko ngake ngathula mina Ibanga impiko, ngayithula. Awushaya inkwele, impiko zithokotho. Hayi nyekevu ikhala ngomlomo walo. Okay, khona le ebangumsindo ngempiko. Yabo bayithi le impiko Hayi angiyazi. Ngoba izolo kuvele intethe ehlaza. Wathi iyo le muntu wathi mdiba ngumsindo. Benza. hayi ukuthi beyibanga umsindo. Ngithi mina intethe ebanga umsindo. Uthe wena iyo le bangumsindo. Iyo ebanga ngiyayazi phela mina ngithi ngangayibambi ngibanga umsindo. Ngiyayazi la le ntethe ngithole endini. Ngeke bese kuyashintsha ukuthi namuhla ngoba le ithulile. Ngiyayazi. Ah intethe awubanga umsindo. Iba okay, isound yakhona ithini? mabona ngoba ichaza Asinayo i-internet manje. ngoba ichaza embuzo ukuthi ilona inyekevu yena beka khombisa ukuthi inyekevu ifamily A1 Nentethe. Hayi sokuthi abo nginathi si family A1 nama apes nemfene nayo exactly. Waphindwa uyibeka ngenye indlela. amalo mfethu ama tiger nama cats is the same family alu Amakati. so yena bechaza lokho ukuthi intethe enomsindo hayi ukuthi intethe noma yipi intethe Yebo. uzikhona amabona Yebo kuneyini Khona amashisi. intothoviyana. into somviyane yabona Okay ukuthi intothoviyana bakumsiya. so I think yena bechaza hayi ukuthi yena uthi Yileya. udleba Yesiboniso. mina into engithusayile ukuthi ile impiko mina hlezi ngitshe thi Le esishaya izolo hayi. internet. angifisi Check ukuthi ikubamba kanjani ya. Truth Commission, Truth and Reconciliation Commission. Yeah. Kune yabo nje mawufuna the battle noma the fight. It's called a fight because it's not a battle, it's not classified as a battle. The fight yangabo 1993. Nje mawuthi ukuthi angifuni ukuthi inkatha uyayilwa ngalesikhulu mhlawumbe kukhona obeka inkatha hayi yayikhona khona ngaba inkatha ile into ke mina ebengisolo ungisho ngiyikhulumisa and sometimes uyibona ukuthi ayizwakali idingeka size sifike ubone physical ukuthi i-close kanjani lento ukhombise even nalento yokuthi yabo igada manje ngoba sihleli la probably sekudlule 20 kgs since sifikile nje namuhla ya sekudlule futhi 20 kg mncane mhlawumbe udlule umjito oyi-1 sekudlule insango yokomampela 100 soloku ihamba amajita ayi-5 enye yakhona izo interceptwa amaphoyisa la ndleleni enye iyahamba yejozi kune movement yalabantu bepolitiki
laba bathi baswing if bebahlala eSwazini ba access eSwazini ngoba it's either ula noma further down ngoba lo mncele mawuhamba ngawo lo mncele yilo ufikele phambili uphendula ya umncele ngoba ngikutshela mina ukuthi mawufuna u-experience that's why I'm saying to you yakhiwe umlungu lento amasini makusukela indawo eziyi-2 oh like ngizosiza siba emotional ya umncele uhlukanisa indawo eziyi-2 sure Ngiyazi ukuthi this is just the same thing. Awazi umncele ukuthi kunakhona la uthi liyabuya ngisho njalo yona mabe sifika lapha lenkomo sesikhulumisana kanjani ke nabantu abase Swatini labangale phela vela bomakhelwane benu phela yakhulunyizwa ngakuvela ikhipha le shiwo ngikhulekani lo ishoyo wena ile yodlula le border gate la sibuya khona ngisho lokho mina uma isuka iyifahlela la ngoba lapha yabo la mawukala la phansi kwentaba so seSwazini awuvumelekanga ukhuphuka nje lentaba so wenza iphutha ngalomthetho khona inkomo yakho uthuleka na inkomo yakho idlutshane eyima iphamisa amehlo ubu green ngale ha iqhubeke welele ngale yabo Ntokozo uyisolva ngeculture uthi Ntokozo ngeculture ngeke kube nomuzi lapha ongawazi nomuzi lo it's impossible like because insethu noma bethiwa kunomncele ya noma niyazana siyazana ukuthi ngale kunomuzi so ngoba mina ngijabula ngithi liyabuya leyo question leyo ikhombisa ukuthi ayikho lento leyo it's an imaginary border it's in somebody's head uthi wafika la yeye sowonile wena ukamakhelwane ya njengoba lapha yabe kusho welcome to Swazini ukuthi okay usitshela wena ukukhulumisana ngobuntu ukuthi hayi we makhelwane ngokuhlalisana akukho naloko ngoba le yakhe izowela ize ngapha so you guys are one and the same ingane yakho maniki omncane angathi maphaphama sekaqala ukubona impilo abone le ntombi yalapha ngale kumela yini fanele niyophuma ngale ayitradini ngixivise babe yithi ngiqedwe babe banama kodwa balapha abantu siyakhaya nje siyale kumele sobhadala le imali yangale ya for ini akwelwa inkinga yona naseni exchange into ezinkulu susa into enkulu ngaphanisa ngale according to lo mthetho ngicela singakuyeki yilo mthetho umthetho phela kwavunyelwana kutona so kwavumelana bobani so iSwaziland wena so kwavumelana bobani laba baphaka lamabhoda athi reverse yanca kwavumelana bobani baphaka amabhoda bebangahlalanga baphathi bomhlaba ngalosikhathi eGermany ase bashaye bonke la kumuntu ngenduku bashaya baqeda bashaya konke bathi the Berlin conference iSwaziland ngiyazi ngamehlo ya uyibuka lapha kodwa ngazi ngafika bo it doesn't make sense to me masingaqala si DNA test nokubuka ramangelo insikwane le but it doesn't make sense ukuthi lento mele ngize ngiyibuke ngamehlo kanje ukuthi mele kube istruggle ukuthi usukubona amakhaya wona mele ngivele ngene nje yabo nje ngalentaba nje ngobila bese kunomfula olapha ezantsi mele lo mfula ngujump ngene hayi ukuthi mele ngize ngiyotry ngeborder yoqhuvizwa doesn't make sense bona le eBloemfontein eBloemendal oyangale ya Bloemendal le one ikole base bayivalile lapha uma kunamasotsha sasingasebenzi majority abantwana baseSwazini bacrossa daily bafunde eSouth Africa ini mobile clinic mayipaka ngale yako kusuka abantu baseSwazini kuphilwa kanjani net kuzosuke nje bafaka amasotsha so this man has got a slave that has been a slave from his parents but then I think ngoba umhlaba umuva it gets to a point la thengela imoto yakho le moto yabona la indawo yakho le mawungasafuna ukuhlala lela uhlala khona eplazini nabantu bani slave siyariward nkosi yakho ngokushika weyinsuku khona ke enye impitshi zameke yasho iexplainer lento eyenzekele eMagoli umuntu oshayiswe amabhayisikili
yathi abelungu bayakuthanda bathanda nje solo bakuncela baze bakuncela soshonile I think yeah lo yabjita lo yana kuba umuntu okanjalo and then kukhona le enye le ngishoyo ukuthi i-first born lakha nami ngiyatshelwa ukuthi ne-second born noma bethu ungaba i-business partner you are a second born lena nongiyabuka ngithola generation the helping and the loyal place. Is a loyal